جسته دیارکه آزادی روشهای کردستان دم باش تماشاوان هجا و گشتک نوچ نوچه انجوره به پیشکش کرن فرمان سر نوچه 231 چکدار رژیم اسد شر و پرچون دور حرستا دهاتنه کشتن جوه هجمار 107 افسرین پلبلند ین رژیم هبون. ولات ترکیه دست به پلانا پاراستنا لشکری لسر سینور خواه بسوری را کر و کروانک لشکری کج زیری پوش و علاوین لشکری و لشکران پیک دهات گهش دو ولایتا اورفای. دما 24 دمجمرین بوری ده 177 کسین سیویل غوطا روشلات شام پایتخت سوریه ده انجام بمباران کرنا بالفرین شریان رژیم و روسیه ده هاتنه کشتن. درباری دابشکرنا سوریه روسیه هوشیاری دا امریکا و همان دمه ده دا مزرانتنا هزن سینوری لسر دست امریکای رد کرد. جارکدن سلاو نوناتی اروپای انجمن اجتماعی کرد لسوریه لباجر ایسنی آلمانیا جوینک لدار خسته پشتی بدایی هاتنا جوینه داخیانی یک هات بلاف کرن و شینا هر دو پیشمرگین که دارودانک هاتن و چونه دجیانا خوش دستابون هات لدار خسته. ده روزا یکشنبه 14 چلای 2018 نوناتی اروپای انجمن اجتماعی کرد لسوریه لاسنا آلمانیا جوینک خوی آسایل دارخست. پشتی کو جوین بداوی هات شینا هر دو شهیدین پیشمرگین روش هاتل دارخستن. بلی کو نونارتیا اروپای انجمن اجتماعی کرد جوین خود دست پی بکه خولک بیدنگ لسر گیان شورش سوریه و پاکروان کرد و کردستان و لپیشی وان سرکش پاکروانان برزانی نمر هات راوستاندن. انجمن اجتماعی کرد لسوریه د جوین خود روش رخصتن خو چالاکین د دمن بوری ده و چاوانیا پیکانینا انجام و پلانا پیشروجه به اندام خوره گنگشه کرن. نونارتیا اروپا یا انجمن اجتماعی کرد سوریه انا کسی داخویانی کل سر جوین خوا یا آسایی بلاف کرد و تیدا و ها هاتیه. نونارتیا اروپا یا انجمن اجتماعی کرد سوریه انا کسی هجمارک بریار درخست و پروگرامک جبو چالاکیین خوا یه نو بو خدمت پرزگریکن کردی و ملت کرد بکه ددام بیدا دانیه. انا کسی داخویانی خود بردوام کرد. ویل سر روشا سیاسی و هلوست و بریارن کو انجمن اجتماعی کرد دربار هفدیتن و کنگره انتدا بجدار بونه به هرگولی لسر راوسیانه. نونارتیا اروپای انجمن اجتماعی کرد لسوریه انکسی د داویا داخوینی خود دست نشان کرد کو پشتی جوینا وان بداوی هات انکسی بشینا هر دو پاکراوانین پیشمرگین روش افسر ملازم اول فخردین محمد امین و محمد محمود یین در رودانه که هاتو چونه د جیانا خوش دست دابون لدارخست. امریکا دست به پروژه راکرنا پاشماین شر و کاولان لرقاید که اجانس امریکیا گشپیدان نبدولتی به پشتوانی واشنطن دست به پروژه راکرنا کاولان و پاشماین شر جه باجار رقای پشتی سه ماهان جه رزگار کرنا باجر به تمامی جه دست رخصنا داعشیا تروریستی کرد. اف پروژه و سرپرشتیا تیما دست وردانا پیش وقت به که مولج اجانسا امریکی ورگرتیه. هر دوی درباره ده هفرسکار و پروژه حسام جاسم گود که پروژه راکرنا کاولان و پاشماین شر و لسر سه محوران ورجیب جی کرن او جی کولانا سیف الدوله و منصور و پروژه 23 سباطی. وزیر دفاع روسیه سرگی لاوروف را گهاند که بالیکاری روسیه و ترکیه و ایران آمدکاری کنگره دیالوگان اجتماعی گهشتن قناغ که گرنگ روسیه پیش بینی کرد که هلوستان توینی گرتی جبو کنگره دیالوگان اجتماعی ارینی به. وزیر دفاع روسیه پیش بینی دکه که هلوستان توینی گرتی درباره کنگره دیالوگان اجتماعی لسوچی ارینی بن. د کنگره روزنامه‌وانی ده ایرو سرگی لاوروف وزیر دفاع روسیه را گهاند که او هوی دکه چارەسەریەکە سیاسی دریا کنگره دیالوگان اجتماعی لسوریه دروست ببه. لاوروف دازانین که جوین آسیتانه آلیکاریا نتوانیا گرتی کرن و او پیش بینی دکه که کنگره سوچی به همان کاری را ببه. هروها خواست که ترکیه خالین چاودری لادلب درست بکه. سرگی لاوروف هفته بوری را گهانده بو که آمادکاری کنگره سوچی گوه 29 و 30 و مهل ورن داخسن گهشتن قناقه گرینگ و پیک هاتنا آمادکاری کنگره بالکاری ایران و ترکیه و روسیه بون.
و درباره دامزراندنا دورین دبن سرپرشتیا امریکا لباکور سوریه وزیر دروی روسیه راگهاند. امریکا یکبون خاک سوریه ناپارێزه و به وی گاوه امریکا دخوازه رژیم سوریه بگوره. هروها سروک کمیته برافانیا د انجمن دوما یا روسیه ولادیمیر شامانوف راگهانده بو روسیه و تدبیران درباره دامزراندنا هز اولکاریا سینوری بکه و او یکی رد دکن. ولگوری کو او دبیجه او هز دجی برجواندیا روسیه رادواسته. و جعلی خواه وزارت رژیم اسد راگهانده بو که دامزراندن امریکا جهز کنول سوریه بن پیکرنه که در حق دسالتاریا سوریه. هزین هفپیمانیا نفدولتی به سرکاتی امریکا راگهانده بو که وی هزکه اولکاری که 30,000 پیکته و طایبت به سینور روژاوای کردستان لروژلات چم فراته و دامزرینه و او هز لسر سینور روژاوای کردستان و وارن بلاف کرن. رێگرên çekdarên rejîma Esed yên li Siriya Kobajarê Rehêba bi her yek ji bajarê Me'demiyê Şam û Qitêfa bi hev girê dide li devera Qelemon ya Rojhelat li gundewarê Şamê hînta niha siyaseta girtina bê serûber derheqê welatiyên wê devera bi ser opozisyonê ve dike. Li gor hin çalakvanan ku çekdarên rejîma Esed yên li ser devera bi navê mesakin eskeriyê yê li ser dergehê serekeyê bajarê Rehêba ji aliyê Rojava ve سه ولاتی جی یک مالبات گرتن او جی به بهانه به کریدان خانیین وان جبو اندام اپوزیسیون سوریه او ریگری هجمارک اندام بسر رژیمی و لخود دگره جه استخبارات اسمانی وین اولهی لشکری و سیاسی سرباری اندام فرقه سیسیان چکدارین اسد بریا چند روزان هروها جنک لگل دو کچن و سرباری شوفرکی تاکسیه جه ولاتین باجار رحیبا گرتن به تو سدم دیار ببه. بله تماشاوان هجا ایروژی لترکیه جوینه که ائتلاف آنکو هفپیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه هاته گریدان او جوین بداوی بویه جبو که ام بزانبن چه دوی جوینه ده هاته گنگ شکرن چه انجام درکتن نها بریز عبدالباسط حمو جیگره سروکه هفپیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه جستانبول الگرمنه بریز دمات باش به او جوین ویا ایرو جبو چبو سدمین لدار خصناوی چبو دم باش جبو تماشاوانا براستی جواتا دو پیر و ایرو جی هنکی بردوان بو نئی داوی بون جوینک مهانه هر دم مهاجاره که تبعیه جواتا ائتلاف اپوزیسیون سوری همو اندامه آماده بن دجبونی نرخاندنا تشتیم بری ادم هاچیون تنجی او نه هاتن گفتگو کردن و گلک بریار هاتن سامت چه دواره مسئله سیاسی دبن چه دواره حکومت سوریه دبکی دبه و تایبتی رخصتنی جی هبون لایرو به جاری گلکی تایبتمندی که به جواتی هبون او تایبتمندی به جواتی بهتر وقت خوار کنگره سوچی بو جبرگو بریان باش ما مستعد باس بری که ام بحثا کنگره سوچی بکنو گفتگوین کل سر چه بود و جوینا وده تقوت انجام سیاسی و انجام گریدای حکومت دمکی هروها ریخستنی جی جوی جوین درکتن چه انجام درکتن بری که ام بچن مجارا سوچی او تشتگو هر جار تزانن یک جبا یک دزگهن و ائتلاف حکومت دمکیه به هندره مرتاله فرات او درین باب السلام وانا او بون جبش و حکومت برید بن دسته عالی ترکاده بو ترکیه ده بو یاد دواجی برزگریک کدیها بو جبرگو حکومت الانقاذ یا گو بهتر سرب نزیک بونا عالی نصر ده بو اوانا ده هلا ادري بالذهب اب قال لك هرم او منطقه ترسي هبها تنجبربو د السياسات تشيك هبون قال لك غازني وي منطقه هبون نجبربو جبندستي سيطره جبهه النصره بتايبجي قال لك دزجهن في حكومات دمكيل ويدري هبون خصن بندستي خدا اوانا جوا خلابو بتايبجي بشتيويجي يكجي او مساله رقاي جواتا غوتشاوا العين عيسى والأورفا هناك جبين تشيد بالجبوني ريبابريا كخسر لوي هرمي دورغو داري انا ادي بيادي وقصد الوي داري ديفيجن وادي ديجي ادي اوبوزيسيوني
الأورفاي أبانا يك جوان خالا گفتوگۆ بوو هەر دوو تشتێک و ڕێخستنی بوون بهتر ئێگ و ڕۆژانە بوون بتایبەت دوێ دەبوو و هەنێکی نەخاندنە کاروبارێ ئەندامە و دەستەیە بلند و تایبەتجی واری سیاسیجیش خۆ جنێڤ و ئاستانەجی بابەتێک تایبەت بوو ئەو جی هاتە نەخاندن و حاضر بوونە نەسر حەرێری جهات حاضر بوو بەرگۆ ئەندامایەک ئەندامێ ائتلافية حتى فيكيكي تاولو إيرو ساروكي شاندا دانوستان بنيا يا الجنيفي باش سوارتي سوتشي مع مستعبد الباسط چه گفتگو هات کرن و چه انجام درکت هونه سوتشي ده باش دار ببین یا نه او بابتك قالكي گرن بو اجبرگو بريانها ائتلاف بريارك داو انه بايكوت كرنا في جواتا سوتشي ويشاخي دانوستاندن دبو هنا الحميمين بو نزل عالبو او تشتا بايكوت كر كسي يعني وقت شينابين هرنا كوسوشي او بابت هاتا گفتو گورن ديس تجي هاتا نرخاندن انه تفيدا شورشا سوري ده هاي برغو ابانا حتان هنا نزل على او اجندي في جواتي وروسيا نممكن ولاتكي پشتوانيا رژیمت که به دوستی في اتفاقي لي هينكي او بهوري بآلية تركيا البرغو ولاتكي جغرافيا بالسوري لا بشتغانيا او بوزيشنك او هناكي او هيفيا كتيدا شيء لي حتى انها براستي تبريارا اولو بجبوني تشوني ونتشوني انها تدانين لي تكسكر سر بريارا بري هكر هات بشاروجي بشتي جواتا نوزو بيستي مهي وي ديسا لداركا في سوتشيتنا برهارسي ولاتي جرانتور ايران وتركيا وروسيانا لگوری انجامی وی جواتی و بکرنا پروگرامی وی جوینه و هنگی جواتا کدی بیدار خصن جواتا کدیشتی یا هفتایمانیه و ورده جی بریار بده سر بریارا داوی یا جی پشداربونه یا نپشداربونه هنگی گوری وی بریار بیستان باشه يعني نها بريارة بايكوت كرنه كو بيشتر ائتلاف استندبو نها او بريار نمايه او بريار وكيري هشتنا جبرگو براسي جواتك گلكي دانوساندن دروجا دريشكر بريار دركتن بهتر است خوازم ويا بيجم كردا هلوستا كردي وكري تربوج يا حمودرا وبلكي باندورك گلكي الاتموسفير جواتكر جبرگو بريار هاتن دانين د بريار بون تقريبا او بريار ترسي هبون لي بهتر كردا ديت انه ام نرازينا جوا برياري هاتن داني ام وقت تحفظا خود ياركن وقت شاوت جواتا دب مهاجي هاتانين دما گفتگو دبو انه ام تحفظا خود ياركن برگو كونگره كي تيد ياركن او كونگره هنا نزلالا ودوي مرو برياوي هلوستا خود يارنكي لين برجوانديه قال سوري برجوانديه اپوزيسيونا سوري تيدا هبه هنگي جي مرو في برياري اما نشكاوا وقت بريارك وقت هرجار گوجار جارا جنيفا يكيجي داركت بايكوت بون دجياتي هبو بشرا اسيتانا جيبولي او ايرو كونغرنا نا دولتينا قدرا سوريا نما دستي سوريا ورژیم ده قدرا سوريا دستي دولتين خودي باندور شهري ميبن چنا دولتي وربه كيجي به خنا مرو سياسي غوري برجواندي ملت سوري به اجبر خيارات البيشا ملت سوري چارسريه كسياسي چارسريه عسكري بسر نكت نجرا رژیم نجرا اوبسوج وربه كيجي حمو جي تكازدكن انه چارەسەریە کریزا سووری دوێ چارەسەریەکە سیاسی باشه مامۆستا عەبدولباسط دناڤە لاش ائتلافێ بخۆدا gelek kitle gelek fraksiyon hene kiye بگۆ بهتر ڕژدا لەسەر نەبەشداربوونێن di سوتشی de بهتر ئەو کەسێن بڕاستی گۆ مالێوا وێران بوونە خوێندانە ڕژایە رووسیا مالێوە بۆمبەباران کردنە خانیەوە باژارێەوە نممكن بيجن انه ولاتك وك روسيا ايران بهبره نممكن پشتوانيا رزين كاربين چار سريه كي ولاتي سوريا لبين او كسينغو ايرو حمو تايبت لي ازباور حمو بهوريا برانيا اوبوزيسيوني نب ايران ونب روسيا هيا لي بهتري هناكي بهوريا كا اوبوزيسيون ولاتي تركيا برغو ولاتكي جغرافيا بسوريا بغريدايا يا دو پشتوانيا كساتية سوري كن حتى انها او هلوستاوي نها تقرتن دولتين کو پشتوانيا ولات سوري تكرن روبرو كيمبون وپشتا خداني نحتا داوي پشتوانيا كولو ديريكت كرن بروي كيجي او هيفيوات سوشتي دا نحتا داوي انه وي قدر دستيواد دركبي وي بهتر رژيما بشار اسد قويم بي واعاده انتاج نظام بي
وبتايبتي بديلك بالترناتيفك بجنيف وبريارة جنيف بريارنا ناف دولتنا بن سيوانا كيتيانا توا او انا وي بديل والترناتيف جنيفرا بربي كيجي او كاسينغو ناخوازن هر نسوچي سروا مطرسيني ابابونا انه جنيف فوندا ببي وببي سوشي بيشرا ببي بطرس ببي سوشياسيا واف بروسا دانو ساندني وكريزا سوري وقت شاوا جنيفا يك حتى عاش واستانا يك حتى ببي سوشي يكدوا وبي قدر سوري وجارسالي بي وتايبت ايرو ريجيم بهتر بسوشي در سركن باش ما مستوى كو امزانن نرينا كردان يانجي انا كسي بهتر ارينيه درباري بجداربونت كونغري سوشي ده لغوري آگاهين كو گهشتنا دست آركيجي دوي جواتا ويا ايرو ده دنگدان لسرويه كي هاتا کرن كو كسين بچن لسوشي آمده ببن و ناولاشي ائتلاف دبن کواليسيون دبن او كس ويج کواليسيون بين دور كرن بشرا او بريار هاتا گوهرتن چ راستيا ويكي او براستيش خو ما قلت يعني ايرو او رولا كردا هري گرنگو هري گو سياست و خندنا و فرحتر بو جا وايديتر بريار اندركت نهاردو بريار جي ترسي هابون كردا وك تحفظ خو ديار كر جبر بيك يجي بيشرا جي باندور قالك جدي جيبو تركمانيا جي نفسها وك كردا كر بريارا خدان وك واجي تحفظ كر بيشرا جي اخافتنا كدي هاتا فقراندن جارا كدي گفتگو بو بتوایی پشتی آخافتنه که درج و دانوستانه که درج دیتر دور داجی دیسا دنگدانه که دی هاتا چکرن او دنگدان هر دو بریار اول هاتن دانین رابون بریار که دی نو هادانی گو او بریار به شروجه گو چاوا گو هرتن معطیات نو تشتی نو سر صاحبین دیار کرن پشتی جواتا هر سی ولاتی گرانتور چه ببه هنگی بخویا کرن ویری بریار بیدانین جواتا که اوارتا جیه يا ائتلاف تبايوي حاضر به وهنجي برياري بدي الجوري شرط ومرج الجوري برجوانديه سوريا يعني اوبوزيشنا سوريا بريا بربيكي او رولا كردا سياسي وقريبون بايكوتا داوي وكاسين هرن دبي ما في وينينا ودبي ائتلاف دور كبي او انا براستي بريارك كتشوتو وقال لك الهمبر سكني يعني ها بريار بما يا ماموست عبد الباسط يعني جريداي بجواتا هرسي دولتين جرانتور كونوزدا وبيستمه هي بريارك دينو دركت بريار هردو بريار دي هاتن راكرنج بني تصويت سرچيبو دنگدان سرچيبو بش رجي بريارا نو هاداني او بريار انه ام السوشيد ميزينن وكا جواتك نزلال حتى جو ام معطيات وتشتينو وارمان جيوي بيشتي جواتا بيس نوزدا بيستي مهي الداركه هنجي وروسيا زلال بكي جبر حتانها نل باتركا اجنده جدفات زلال نل باروسا ونل با ايرانيا حتى جو ايرو امبرياري بدن ايا ناس بربيكي في او ولاتي جرانتور بدن دياركن كسي حاضر ببن ارمان جيوي چنا كوميتي گو چه ببن چاوات في اما ولو بچاغرتي چنابي نام بيجن ايانا الجوري انجام جواتا نوزو بيستي مهي هاري اساسيه بنابرا هرسي ولاتي جرانتور وبريار بيستانو جواتك اورتا بيدان بله گلک سپاس جبو زانیاریان تا و جبو تبلیبونات تا جستانبول بریا سکایبه برز عبدالباسط حمو جیگره سروک کوالسیون اجتماعی اپوزیسیون سوریه زور سپاس هر لسر مجارة كونغري سوتشي وجبات إيرويا هفيمانيان اجتماعي أوبوزيسيون سوريا نهاس سكرتيري دستيا سركردايتيا شبيلا بيشاروجا كرد للسوريا بريز ريزان شيخ موس جو ألمانيا الجرمنا بريز زماتا باش به هنوكو شبيل نريناوا
لفي كونغري ديالوغان اجتماعي بقشتي چیه؟ نرينا موقع شبيلة بشروش وكا حمو ماركيان الحمانية بيقومان عندما في دار نصر هي هو كونغرس حاضر بي ام نيم بندا اشتي هاتنين نو يجبن در عرضا في تباهي تر نابتيه ونها در كذن برا بان دولتي بيرو هركس يقول جيفا يان برجواندية خود هندرسوني دردينن وچه نرينا روسيا بخوجي كي حتى انها نزل لا يعني قالوا وي دمرت سوشي ويتشي كي يا شينا كي ام حتى انها نزل لا بجارك ام وكو ام دزانن انه او روسيا وقتك بي كونغري دار دخي بس تكوي وتين هيا جا سوده بجريان جي كشبرا وكا غزك حرب يعني هالبجارتني جول روسيا كيرفن يعني كي وكا جا اب سركفتني جو او روسي ريجيم ايران اب سركفتني جو دكن ها ايرو تر عردي از باور بكم دخوازن بان كاغزا بتباعي وقت 1500 كس بدنا سوشي وكاغزي وري قد باندن وطن نبدا كويرا جوار بيجن انه ابا بتكاتيه قال سوري ابدي دخوازن اللي از باور بكم يعني ايرو نرينا كردا و نب تنيدي و نرينا كردا و هاتبي وري جريدان نرينا بوزيسيونات سوري جبر ام وقت عندنا نشتي بارتشكن خلافه از باور بكم يعني نوع صادم بالتنافع. باشه لی اگر اوه که هیا جی که نکسب شاندک بتنافع بچه سوچی ما مسته. راست بشکج تلافی لی اگر هیا که وکو شاندک بتنافع بچه سوچی. راستي وقت موضوع يعني از مثلا از نظام جبر اف بريار وجريداي بأمانة قشتي يا أنجمنا الاجتماعي كردي أو كاري بيروشي دانوستان دلي سربكي وبده برياري اللي از بهور بكم يعني أبجي حتى هات بريار وقت أنجمنا الاجتماعي كردي نصلا ديا هاري سوشي جبر وقت ما جو جريدار بهن وان يعني تاكليه وبائتلافها جريدايا بريار روسيا بفجي وكون دزانن شاندك أنجمنا الاجتماعي كردي بالوسخانة روسيا يا الكردستاني جبادك شيكربو حتى ها يعني روسيا بخنا ريناوي نزل على نهشكرا حتى ها تشتكي هشكرا يعني كرنج ويكونجر والداخل لبالتالي او يعني تشتابوا امد بين امريكي هشكرا نريني خوازلار دكين دبيجن ام سوشي حاضر هذا وكيات كيجي كي برانيا دولته نابتوي ويكونجري حاضر هذا واز باور بكيجي كي جبر انها ناكو كيف مصادر بكفن سر عربية مع برا روسيا وامريكا جبر افقوناها بشتي داعش السوري بالتغير هناك ناكو كيف مصادر كفن برا بعض بتاع خطة جبر وكو امسانن امريكا تبلي جبين استانا جينبويا هرسي دولتين جرانتور ايران روسيا وتركيا كاريا چار دورن كم كرنا استشار نهال سوريا بريبه ببن اف هل وستين امريكا درباري سوتشي وچبان دور سوتشي بك وبرنامج نظام السوسي بكره جدار أصبحوا بكم يعني روشا سوري بالتغير سوريا وك أمبزار يو بارتشا روج هلافي فراتا وروج أفاي فراتا وقلك تشتيتيجي كي يرو بسوريا أصبحوا معكم يرو ترس غريكا سوري بيارسي بيجو ونادار دولي بالتغير نقل بريارك روشا سوري بيارسي بكم بالتالي روسيا يعني باجبار ملتي سوري بالتضايج كي تانها الروسي ميزان يجو باش تجيرج ريجيم بشار الاسد را ويك جوان تشتي سركي يجو هنا كي ناكوكيد ناف معارضه سوري بقدر تشيكر يعني اف بريارا روسيا وقت قد بيجي يما ام بخا قبول لكن روشا بشار الاسد وري دانوستان سر وري دانوستان كرن دندري كون قردا يعني اف يك جوان هري خراب ويجو جم روسيا در كذا اللي بالنسبه جما وك كرد يعني ام بخود بينن يما هر كون قرك
چه ببه و او کنگر کار به چاره سر کرنا روشا سوری بکه و کار به وی خوینا گل سوری تر جاندن کار به سنوره کی جره دینه و ام پرسا کردی تدا چاره سر ببه يعني ام يعني نبتني جمرة جرينجا برساو كردي تبلو يعني خطك الصورة بالنسبة لجمرة وك أنجمنجي وك كرد بتواعي لبيجمان يعني جمرة جرينجترين أو إنه روشا سوري بجارك يرى شارع سريك جرى وريك كرن از باور ناکم یعنی سوچی ببه یعنی کنگره داوی یگوش بو چاره سرکرنا روشا سوری از باور دکم وقت چلو اسیتانا خواستن دارا تیخنه دولاب جنیبه دا ابجی ایروجی سوچی جی تو خوازه ویده که جبر ام حمود زانن روسیا بتوایی اجنده و برجواندیه و بهتر گیدای لبرژیم بشار اسد و شرعیت اخوال سر عرده بتنی دریا بشار اسد رد بی از باور دکن تبلو ایرو روسیا دولتك باندورا وی گلک گرنگا دندری سوری دا و کاریج یرونک گلک گرنگ بلیزید پیش روجا سوری دا از باور دکن ایرو روسیا بتناخوی نکار به گرنگونی بلیزه از باور دکن ایرو لا گرنگترین او مؤتمر جنیو جار دیجبر یعنی رایا نابن توی بالتوایی پشتگیریا و کنگری دکی از باور دکن ایرو یا ام وک کردی که یعنی جمرجی هناك تشتهنا براستين ها كونجرك لدار كذا أم نزان بن تشد وي كونجري بتشد بأم برنامج وي كونجري تيا 1500 كس وحاضر بده وجوان 1500 كسا نرمي داخل كي بهترين يجو في جديريا رجيم بشار الأسد لكن هر الويد حاضر بن أمريكا عربة تسودا جي بقرن از نظام جاردي وقت ما قلت يعني بريارا چونا سوسی بهتر گریدای انجمنان اجتماعی کردی و چلو دبینه برجواندی تکه خدمتا پرسا کردی و چاره سرکرناوی بتوایی سکای ببریز ریزان شیخ موس سکرتری دسته سرکردایتی شپیلا پیش روجا کرد لسوریه زور سپاس جدرکی جو اپوزیسیون سوریه کشتن 231 اندامه چکدارین رژیمه دشار و پرچون دور حرستای ده راگهانده که 107 جوان جی افسرین خودان پلین جودانه لگوری مالپرین اپوزیسیون که 5 عقید و عمید و عماد رکن ین چکدارین رژیم اسد هاتنه کشتن سرباری و یکیجی 40 ملازم اول و 6 نقیب و 2 رائد و 1 مقدم و 2 رقیب و 4 مساعد و 42 ملازم دناوان کشتیان ده هنه هر وهاب دهان لشکر و افسرین چکدارین اسد شره ریوبریا اتومبیلان ده که دزگه کبناو اداره المرکبات تناس کرن همان جدر اپوزیسیون سوریه آمجکر که هجمارا کشتیان رژیم 500 کشتینه که اوجی در باز کریه 500 که پلاهری مزند ناوان ده عمید رکن کامل الحسنه و عمید محمد یوسف جناد سرباری هر دو عمید علی بدران و حبیب محرز و هناوندن که دشره ده ورا حرستای ده هاتنه کشتن ولات ترکیه هزا خال سرسینور نابراوی و سوریه ده بهتر دکه علاوه راگهاندنا ترکیه دیار کرن که ارتشا ترکیه دست به پلانا پاراسنا لشکری لسرسینور خواب سوری را کریه که کروانک لشکری که زیری پوش و علاوه لشکری و لشکران پیک دهات گهشت ولایتا اورفای و ده دمین بیده و برف غازی عنتابه و بچه و سربار کر که جالیه کی دن و جی ترکیه کروانک دن که جالاوه و گوهسنا لشکران و علاوه لشکری پیک دهات گهشت ولایتا هاتای هر لگوری همان راگهاندنه که اف بینگاو ها جیب جی کرن پشتی راگهاندنه هفیمانیا ناو دولتی آل دجی داعش و سرکردایتی امریکا جه ناف کرنا هیزک سینوری نو که سروک ترکیه جالی خواه اف بینگاو به مترسیدار پسند کرد. بروانی سویل درباری رزگار کردن غوطا روشهلات جدست رژیم اسد داخوازا دستوردان کبلز جالیه رخصن مروواهی و یاسایین خوجهی و ناو دولتی کر بهتر بیزانین دوی راپورتی ده. بروانی سویل داخواز جری خصنین یاسایی و مروواهی کر که غوطا روشهلات رزگار بکه. بروانی سویل ده یک شنبه داخویانی یک بلاف کر و تیده داخوازا دستوردان کبلز جبو رزگار کرنا غوطا روشهلات لگوندوار شامی جالی رخصنین مروواهی و یاسایی ین خوجهی و ناو دولتی کر. او جید چارچوبیا پروسیان لشکری جالیه رژیم اسد و یاوی داویه لسر غوطا روشهلات. بروانی سویل هر وهاد داخویانی خدا گوت
که پێویستە ڕێخستنên mirovahî û yên yasayî فشارê bi xeseraliyên çalak ji bo rawestandina êrişên leşkerî li ser sivîlan û derbaskirina alîkariyên mirovahî. Kod heman demê de pêwîst e rêxistinên yasayî kar bike ji bo vê yekê di Kongerên Navdewletî de. Here divê derbarê de berevaniya sivîl avêtina sê mûşekên Gaza Sarîn ji aliyê rejîma Esed ve li ser her du bajarokên Duma û Heres de belge kir. Ku di encamê de pênc cin û zarokek jiyana xwe ji destdan û serbar kir. Ku rejîm 48 xal li Ghûta Rojhilat bi bombeyên hîjarde û mûşekan armanc kir. Berevaniya sivîlan her wiha amêje kir ku di encama pêkanîna 695 operasyonên esmanî û 645 mûşekên zemîn û bêhtirî 3000 top li ser Ghûta Rojhilat 177 sivîl jiyana xwe jê dest dan li gel birîndarbûna 811 kesên din. Êjayê amajekirinê ku di dema dawî de êzên rejîma Esed êrişên xwe li ser bajar û bajarokên Ghûta Rojhilat li gundewarê Şamê gurtir kiriye. Hevdemî proseya leşkerî ya grûpên bi ser opozisyona Sûriyê ve ku di encamê de bi dehan ji endamên rejîmê hatin kuştin û birîndarkirin. Lava Ebdo, Ark. بنگها حميميم يا روسي لسوريا دبينا كوبروسين لشكري لسوريا واستانجيا هري مزنبه دريا سركفتنا كونغري ديالوكا نشتيمانيا سوريا كوبريارة للسوتشي بيل دار خستن بنگه اشکرکر بردوامی ململانیا سوریه حول ناو دولتی جبو بداوی کرنا چاره سریه لواز دکه بنگه حمیمیم یا روسی لسوریه بردوامی پشتوانیا رژیم اسد دشارینوی لحما و ادلب و غوطا دکه یکیتیا گشتیا کمالین جوتیارن عراقی لگل همان دزگهی لسوریه پروژیا پفگوهرتنا میوین سوریه بخورمین عراقی دخینن وکه گاوکش با پیش خصنا هماهنگیا چاندنیه تی پیش بینی کرن او دو دزگهین عراقی و سوری گره بسته دوی در باره دما بیده امزه بکن نهاجی کمالین جوتیاران پلانکه گشتیج با پیش کتنا بنگها بازرگانیا برهمین خوجهی ینوان هر دو ولاتان دخینن نهاجی او هر دو آلی چاوریا و بونا درگه کی بجایی دکن جبو پفگوهرتنا وان دو برهمان به تایبت که هر دو ولات هفسینورن. خواندوان روجاوای کردستان این کل هولرا پایتخت کردستان دمینن ورزه که جه خواندنا دستپیکی آنکو ابتدایی بسرکتی بداوی آنین بهتر پیزانین دوی راپورت ده. دما کو کردین روجاوای کردستان پنابری هریما کردستانی بون او درفت نبو کو خواندوان خواندنا خوا بردوام بکن لی حکومت هریما کردستانی درفت دانوان دا کو خواندنا خوا بردوام بکن لوی دبستانی ورزه که جه ازمونی بداویته ریوبریا وی دبستانی دازانین کو وان کاری بو ورزه که به سرکفتن بداوی بینن طبعا ایسال الحمدلله حیانوکه زور باش هاتیه مكاري كورسي أول بشكل كي باش دماغك بيبينين الحمد لله يرو آخر روج امتحانات كورسي نهاية كورسي أول بو سيدة هيا يروش بازده هيوايك آخر روج امتحانات بو بشكل كي عام زور باش بو امتحانات باش درباز بون أسئلة غوري مستوى طلبة بو بشكل كي عام طلبش الأسئلة وبسيارة رازي بون يعني بإشكال وقرفت الحمد لله مكاري كورسي أول تمام كي مدرسة كوباني طلبة سوريين بس جبو لاجئتنين مدرسة مميزة وطلبة ناجي بر زيركن وجهاتي نبراستي أنا عم امتحانات هذا حاليا إلو آخر روجة يعني تفاعلات طلابة واستجابة وانا قال لك هي بمرة وطبعا كردستان حكومتها كردستان قال لك دعمها مكرية ومدرسة ماجي بفضل كادر خوي إداري مدير إمام صباح وأنسة أديبة وحم كادر تدريسي أنسات قال لك باشن يعني طلبة ماجي قال لك يزيركن وشاطرن ويعني هجر فهم نكر بانا درس ما يمكن امتحاناتها استجابة وقال لك نبو يعني أريحية قال لك أم درن قاعاج بو هجر برسياري وهبن تنن وقش مبسوطن أو تشنجا بري وكبري أو ترسى امتحاناتها براسينا ما هي طلاب باش نقول لك ومرتاحن ومبسوطن والحمد لله خواندوان كيف خوشيا خو ديار دكن درباري ازمونين ورزه كي ودبيجن كو زحمتي د ازموني دا نبون
محاضريا خاكر المال وأسئلة قالك سهل بو ما قالك خاند وأستاذة ما وأنساتة ما قالك شمر باش بون وما قالك خاند الحمد لله أسئلة شي سهل بون إن شاء الله أزو هفالي خوا ما يحمد بنجحين وش أوائل أندر كبن ما يروح حاضريا خاكر بو سوي امتحان نيفي صالة ما باش قدمان ما في فصل إن شاء الله ما تجيش بنجحين وسركفتناش هفالي خوا قشات غازم وفي فصل سهل بو امتحان خوش بو يعني هي صار نيفي صالة ما امتحاني خوا قدمان دنيرو آخر رجبو امتحان خوش بون وأسئلة خوش بون سهل بون ما خوش قدمان دن أفصالا نو از بهوی ما لما كيف خوشي و بتمام درباس به تevî koçberiyê lê zarokên Rojavayê Kurdistanê guhêviyên pêşerojê ne. Dirûyê hemû astengiyan radwestin û xwendina xwe berdewam dikin û bi serkeftin ji bo polekê diçin poleke bilindtir. Ji hewlêra paytext Helezmeymo Ark. بله تماشاوان هیجا لسر و بابت وروشا خوندوانان بگشتین روجاوای کردستان الهرما کردستان بتایبتی لهولیر پایتخت لاستدیار که میوانداریا ماموسته جلیل عاجی کریا که ابو خوجی ماموسته کل دبستان کوبانه کن هم او راپورت لوی دبستان آمده کربو ماموسته تو بخیر هاتی استدیار که صاحب بار باش خیر خودت تبع زور سپاس ورزه که سالا خوندنه بداوی بو بتذكر بيجي أول بسركفتن بداوي بو؟ والله إن شاء الله بسركفتن جبر يعني همو ما مستمع لهنا ما مستمع براسي قشتك خد عابين بوفان زاروكا وسير بيوانجي يعني إيه خلكي مني كل سنة روش أفاني يعني حطاني كي زماني واناجي لقور يعني مستوى طالب جي فهم دكي وخلكي فرجي إيه كردي هي ما دا كردي هي أوجي تخسير ناكن وزاروقش بكيفون يعني امتحان وام هيفين يعني وصالك خوش درباس به جبر او انا نيفيه يعني هنا نيفيج البيشامه ماي باشه دبستانا کوبانی بتایبتی چند خواندوانیان جی شاگردین روجاوای کردستان هنه تقريبا يعني نيزيكي حزارين جي صفيه كي حتى صفي نهار مرحله نزیک هزار خوندوان لمکتبین. باشه آستانگیان کتن پیشیا و هنوکو ماموستین و زانینگه شاگردین روجاوای کردستان لوی دبستانی چه آستانگی تن پیشیا و؟ دست بکیده بیتر پیش زاروکا دگرن بری ماموستا زاروکانی پیشی بلك أهل الطلابة غازناش مواصلاتات كن مالي وانا يعني لهوليري قشتكيني مدرسة مدبستانا من الشيخ أحمد يعني مالباتك هي 4-5 زاروكن هر زاروكك بينجي حزاري كريدي دي يعني دور دست 3 هزار كريش وانتي خواستن قال لك هنجي يعني زاروكي خوش مدرسة در دخن جبونا قناشينن سالا بار منظمة يونيسيف هات علي كاريكر يعني بارك سر خلقي راشتي جي مها دوازداد وحطانكي مها بينجا براد دانوان حق كريا چونو هاتني اي سال جار كي هاتن قومي بدن وحطانها دنگ جوان نهاتيه بيشي زاروكا اوي ما مستاجي براستي يعني قلكي زحمتي يعني راتبتني راتبي وان كيمي منظمة دي منظمة IRC دي دانا $25 دي أو $25 أنا بسر وقتي أنا لكردستاني قلكي كيمي بله درباري أو كشيء كتب بحث كريا بجهزتنا يانجي مواصلات يا شاگردان ریوبریا دبستانی هاول ندا کو پیوندی چند ری خصنین دنو بکن داکو افکش چاره سربه یانجی بحکومت هریمیره حكومتها هرم مشتك وضعي هرم زانن وضعي هرم قال كي زحمته دي فيواريدي حطانا كي جي دسبيك دي صالا بينجاي دبستان دسبيكري لكردستاني يعني حتى معاشي ماجي جم حكومتي بو حكومتي نمدا منظمه دي وضعي حكومتي قال كي زحمته بس قال لك كل شيء بون منظمات بين ونظام حطانها يعني تدنج منظمات عنها شو بهتر افجيج رخصناتين خاصه بتايبتي UN جبركو دبستانك تايبته بپنابران باشه بگشتی جبلی دبستانا کوبانی اگر زانیاری جیل بردسته تهبن چند دبستانین سرطایین تایبت بپنابران روجاوای کردستانی لهوليري هنا
تقريبا حشتاهن حشت حطانة كدهاهن لاونت هي لصد بسيكي قولانية ديروك لكسنزانة روبار لحي العسكرية سري كانيل سيبردانة قام شلو هي الشاويسة بيشمرقه لبحركية يعني باشنة افزارو وهمان كيشو استنجيل لوان دبستان دنجي هنا عيني او كيشانه بس لازم قي حطانا كلمه مزاوجي هي يعني طلاب درن ويدكي بس يعني هر استنجيه وان او شنو هاتنا بيتر باش ريباز انكو منهاجين تينا فيركرن لوان دبستان شنو منهاج عربية هريمة إيصال بريارة كاج وزارة برورده صفية كي همو بو كردي كرديا ويدكي منهاج قش بو كردي ومادة إنجليزي هي باش بخوا أستنجيان شاگردان را درست ناکن بتایبتی وکو امدزانن شاگرد و لمال جی بخوینه تنیل دبستانه و مالبات بخوجی بزاراوی سورانی بچک زحمتی های او یک بخونا بکشه؟ کشک و کشک مزونی چی جبر یعنی خوندن و زاروک بیتر شارج بین تیپی يعني عربي نزيكي عربي وقت زاروك دخينين يعني قال لك شارج بين دنا في خوندنا عربي وخوندنا كردي سوراني يعني وجاوان بابي وان نزانين قال لك غازنتين مدرسي بس ما ممكن يعني قرا بريارة وزارتي ودفي بله قال لك سپاس بو آمده بونا تا الاستديو اركي ماموستا جليل عوجي زور سپاس شرچاوا دارستان در دورا چم فرات لروجاوای باجار رقایه را سری تکدانو پاشگوه کرنه هاتیه بهتریا دارین وی هاتنا را کرن که بدمیره دورین والاین بیدار مانه دیار دبن کارمندکی برای روبریا جوتیاریه لرقای اشکره کر که بهتریا پروسه نهشنا دارستان لرقای پشتی شر داویه یه لرقای رودا او جیجبر پاشگوه کرنا دسالاتانها جوه دوریره که او دور کتو بود بن دسته چکدارین سریا دموقراتیک ده درباری داویترین پیشهاتین باجار ادلب روانگاه سوریه اما فمروان راگهاند که رژیم اسد دهیاما 24 دمجمرین بوریده کاریه هفته و 9 گندو باجاروک لگندوار ادلب کنترل بکه. روانگاه سوریه اما فمروان راگهاند که هیزن رژیم اسد دهیاما 24 دمجمرین بوریده کاریه بدهین گندو باجاروکن لباشور گندوار حلبه دست سر بکه. روانگاه سوریه یا مافی مروان را گهانده که هیزن رژیم اسد دهیام 24 دمجمرین بوریده به کیمانی هفته و 9 باجاروک و گندین لبرانبری بلافرخانه ابو ظهور یا لشکری لباشور گندوار حلب دکوه کنترل کرد. دزانین که اواسه هفتینه هیزن رژیم اسد و ملیسن بسر و دست به شروع پفچونان لگندوار ادلب کریه جبو کنترل کرنا بلافرخانه ابو ظهور یا لشکری. گریدای و مجاری نتوانی گرتی جالی خواه دیار کرد کود انجام ایریشن رژیمی لسر گندوار ادلبه جه دسپیکا برچلیا بوری بهتری 100,000 سیویل جه دوری در بدربون. درباری پیشوچونین که رژیم دوان چند روژن بوری ده بدست خواه آنی روانگه دیار کرد که سدم آوان پیشوچونان اوه و ایرانبونا دسته تحریر شام و وکشاندنا چکدار نویل گل هنگ گروپ بندن ین جه دوری. و سربار کرد کلگل کنترل کرنا رژیم جبال فرخانه ابو ظهور ارمان جاویا سرکه دابین کرنا ریکه چالاکه که باجار حلبه دوم مزینترین باجار لسوریه به شامی و گریده. جالی خواه بالافرین شترکر ین روسی به همو جورین چکان خالین که شروع پفچون لید قومه هروها باجاروک خان شیخون و معرت النعمان و تمنعه و حامدیه و سروج و اسطبلات و هن باجاروکن دی ارمانج کرد کود انجامیده کشتی و بریندار کتن. هجمارک سویلان جیانا خوش دستان هروها هجمارک دنبرین داربون او جید انجام توبارانک موشکیده جالیه چکدارن اسد و ملیسیم بسر و او جیل باجار کفر زیتا لگندوار حمایه باکور. هجمارک سویلان جیانا خوش دستان هروا هجمارک دنبرین داربون او جید انجام توبارانک موشکی جالیه چکدارن اسد و ملیسیم بسر و
او جی لباجار کفرزیتا لگوندوار حمایه باکور. لگوری جدران کو پنج سویلان جانا خوش دزدان او جی جبر تو باران کالسر کفرزیتا کو او قربانی جی در بدرن گوند جبل الاربعینه. بمباران کرنا چکدارن اسد بهتر لسر باجار و باجاروکن گوندوار باکور روجهلاتی حمای بو و کم با باجاروک معسران لباشور ادلب لخوا گرت. سرباری گوند کفرعوید و ریزن پیشی ینشر و پفچونان لگوند خوین و عشتان بو. چکدارن اسد لبمباران کرنا خوای اسمانی و موشکی روجانا لسر گوندوار ادلب حمای مکرته. لی دبیجه کو او ارمانجا بنگهن جبهة النصر و گروپن تیروریستی دکن. هزن اسمانی روسیه جیج آلی خوده هجمارک ایریشن گر لسر گوند و باجاروکن گوندوار روجهلات و باکور ادلب رابون. هف دمی هولین چکدارن اسد جبو گهشتن بو بالا فرخانه ابو الزهور یا لشکری. او دور راسری تفگره کامازن یا در بداری تی سرباری گوندن و گوندوارن باشور یه باجار حلبه یه دبن کنترولا چکدارن اسده. هف دمی ترسا کامازن جی جالی ولاتیان جبو پیشکتنا چکدارن اسد یا بلز و هولوان جبو کنترول کرنا دوریب تمامی. دراپورتا که نتوین یک گرتی ده کود دسپی کافه هیوه ده درکد بو. نتوین یک گرتی هشداری دان درباره روش امروایی یا کو سویلن گوندوار ادلب و حمایه کتنینه. جبر بمباران کرنا چکدار اسد و هف پیمانین و لوی دوری. نتوین یک گرتی هر و هراغاند کو شهر و بمباران کرنا لدوری بوی اگر کشتنا بدهان سویلان. سرباری دربداری مازن یا کودنا ولاتیان ده درست بویه و تکبرنا آگاهین خدمت گذاریه. نتوین یگرتی هر و همو آلی ناکوکی لسوریه و خواندن جبو آرمانج کرنا بنگهن آواهین پیویست ین باجاران راوستینن و ریزیه جپاپندیا خواه بیاسیه نف دولتی و مافی مروواره بگرن. ام گهشتن داویانو چین خود دوباره سرنوچه. 231 چکدارن رژیم اسد شر و پرچونین دوره حرستا ده هاتنه کشتن جوی هجماره 107 افسرین پله بلند ین رژیمه هبون. ولات ترکیه دست به پلانا پاراسنا لشکری لسر سینور خواه بسوری را کرد و کروانه که لشکری کج زیری پوش و علاوین لشکری و لشکران پیک دهات گهش دو ولایتا اورفای. ددما 24 دمجمرین بوری ده 177 کسین سیویل لغوطا روشلات شاما پایتخت سوریه ده انجام بمباران کرنا بالفرین شرین رژیم و روسیه ده هاتنه کشتن. درباری داوشکرنا سوریه روسیه هوشیاری دا امریکا و همان دمه ده دامزرانتنا هزین سینوری لسر دست امریکای رد کرد. تابلتنا كدن هالشاطو بختاورنا